Dooni waan boba'aa fe'atanii galaana Hormuz qaxxaamuruuf yaalan haleeluun dhidhimsite. Sababa kanaan gatiin boba'aa addunyaa dachaa lamaan ol ka'aa jira. Biyyoota Arabaa hedduuf karra daldalaa guddaa kan ta'e hulaan Hormuz amma haala kanaan danqamuun isaa dhiibbaa tilmaamuu hin dandeenye fiduun isaa waan wal gaafachiisuu miti jechuun hayyoonni addunyaa sodaa qaban ibsaa jiru. Basaasan addunyaa kana lammi Israa'el Mossad Jeneraalticha Iraan kan qondaaltota mootummaa Iraan hedduu ficcisiise. Ismaa'eel Qaanii ilkaan isaa keessatti kaameraa basaasaa icciitiin kaame jiraachuun qorannoon irra gaameera. Ilkaan inni tokko saatalaayitii laayivii kan hojjetudha. Jeneraaltichi bakka deemutti walga'iif marii inni hirmaatu hundi waraabamee Mossad bira ga'a. Odeeffannoowwan mootummaa iccitiiwwan biyyaa hundi waraabamee ergamaaf. Jeneraalli aangoo olaanaa Iraan jattiin biyya tiksa jettee sadarkaa olaanaan hooggansa keesse. Iccitii biyya isaa hunda dabarsee kennuu danda'e. Kanaanis Iraan aarsaa guddaa kaffalteetti. ጦርነቱ ወደ አደገኛ ምዕራፍ እየተሸጋገረ ይመስላል። ካናዳ ልትቀላቀል ነው። በእስራኤል በአሜሪካና በኢራን መካከል የተቀሰቀሰው ግጭት ስድስተኛ ቀኑን ሲይዝ ቀጠናው ወደ ከፋ እልቂት እያመራ መሆኑ ተነገረ። እስራኤል በሊባኖስ በቴህራን ላይ የአየር ጥቃት የሰነዘረች ሲሆን ኢራን በበኩሏ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሚሳኤሎችን ወደ እስራኤልና አሜሪካ የጦር ስፍራዎች በማዝነብ ምላሽ እየሰጠች ትገኛለች። የኢራን መንግስት ሚዲያዎች የእስራኤላውያንን የፕሬዝዳንት ትራምፕ ደም ማፍሰስ አለበት የሚል የሃይማኖት መሪዎች ጥሪ እያስተላለፈች ትገኛለች። አዘርባይጃን ኢራን በግዛቴ ላይ በከፈተችው የድሮን ጥቃት ሰዎች ቆስሎብኛል በማለት ከሰሰች። የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ማርክ ካርን ሀገራቸው ከወዳጃቸው ጎን ለመቆም ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት ልታደርግ እንደምትችል ፍንጮች እያመለከቱ ይገኛሉ። የበረራ መስተጋግሎች ቢኖሩም ሀገራት ዜጎቻቸውን ከቀጠናው ለማስወጣት ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነው። የምዕራባውያን ሀገራት በጦርነቱ የመሳተፍ ፍላጎት መጨመር ግጭቱ ወደ ዓለም አቀፍ ቀውስ እንዳይቀየር ጥልቅ ስጋት ፈጥሯል።